Tangsalo MLA Cup Knockout Football Tournament 2026 Chengsawi Rwjakha Katachara SB School ni Thwngnokhalao Manjakha CM Runiel Debbarma Mantri Brishaketu Debbarma MDC Rabindra Debbarma Jatiga tharma sangai asalni football tournament na Chengsawi Rwjakha Pandau manchana narwai dok abani yagula asani pandana TV koksaka TTA disini CM Runiel Debbarma Katachara amjani rubai kupko kaham philai tai sesdiga pagro sanetisa au kamiam sayo joto kami lo football ni proti sekarang ise tewa hamsam bangbekya uskangmo pomagari Mato kaisa tournament pai through Tripura is the interest of Muka. Second Nibo Sorobo, the one man say a Puri in a room. They all post Sorobo. Timino Salo Tabusis or all season in Pagisini, Sata football tournament of Tani to the market. Lawrence Sinago, Sini Kamiam, football policy interest or interest no. Only way it's like when you tell and not ever put Saka and Bagino.ซึ่งปีที่จะทำของอุตุกนาซึ่งอุตุกนาซึ่งอิสราเอลคนนี้พวกมิชโตเต็มเต็มบางทีซึ่งสถานการณ์มันชุดกีฬาดูแลนิบิสิงที่เล็กกับโบราณนิบิสิงที่บางวิวินอฟิลล์เนาะซึ่งวันไหนไอ้สิ่งที่จะสิ่งพวกมิชโตซึ่งสถานการณ์นี้ซึ่งจอดตัวยากกว่ายากไอ้สิ่งMLA MDCนี่ไหนบุบากรานิลีดเดอร์สิ่งนิบิสิงที่ซึ่งเต็มซึ่งสถานการณ์นี้เอาหน้าสิ่งสิ่งน่าหารุเอาหน้าLast of the job of Chennai Katachara, they call them committee of Khorang, no Kahanga football tournament by Lady, Kahanga Muturi, which came up Muturi, who side by Mini Yago of the level, but came looking to support the mutual Matonai. Joto the committee together mutual Isabel Joto by all my BC Katachara BC ni no BC support kaike hoye omna omte to gla to mang samo to tamo ndamuna kaam kurne pale bi joto no taise congratulation final to taise haine sesta khele tau second half ni khela de to nai angani program de thani ko sola huzoro muthan sine joto na hambai Abo haikana asal ni Pandawa koksana ni thangai committee ni vice president saka hasdani shikla shikli rogno fek mangni manai khanai bai haksal ke torna ne bagai na Rwjakha abo haitang bata abo haikana man of the match manai rone bagai 1 lakh rang mari prize money tongnai te trophy tongnai runner up rone bagai tongnai 50,000 prize money te trophy Chini je MLA Cup knockout football tournament Chini sara Tripura coverage khana Chini rimani bising tin dok khaimani bagai belgana hambai to satekle oje Chini ni je inauguration program mo chinaro hijack Chini TTA disini CM respected sir Runiel Debbarma tai hijack Chini Tripura hastini Mantri borong sir Brishaketu Debbarma tai hijack Chini TTA disini former EM tai present MDC borong sir Rabindra Debbarma kotrongta Belakino sing khatong toka ini oskalo borno manai tini ni inauguration program musikai na thumani bagai abo tini to MLA Cup bhi jago boba hai nong naro niyum ro kisa sawari ke chawo MLA Cup bolte singoro sing sini sinan senino kacha hezama block ni 21 ta bisino na ka tarpore mohanpur block ni 6টা গ্রাম পঞ্চায়েত না হাকাতা সিননা লোকাল ngai to apni or tournament ni rules and regulation sanangai to kubangma sana nakai to ma sanai haike jeng o tournament ni jeta rules kisisa nongi kan sawoi awai mungrinai tam ningke tuni mo hongke kaisa BC wise no hinmano tam kaisa BC ni kaisa BC o thangmangla omo hairokta nahar mungta monong yor jem omo nahar mungkai to jeng Chini MN project ngai to jeng Chini o thinangni je siklani je kubui phanno Chini kubui samugo phanangai Chini society no kaham khainani no Chini kaisa uddesho tai amchai rogo je
hamia bachaya tom sitra amtui hai sikla khalai rong kitim je tongmani obrono cheng jate amtui jagro involve khayetei kaham jagao involve khayei jate society ni hamkrayo samung prangan bagino chini omhai samung prangmarok chini omhai initiative na hamok Asalo CM Runiel Debbarma, Mantri Brishaketu Debbarma, MDC Rabindra Debbarma ne Manjakha Chengsawi Rwjakha MLA Cup Knockout Football Tournament 2026. Bureau Report, Chini Khorang.